dan, dobrodošli na naš projekat koji se zove Prvi minut prava pomoć. Došli ovdje da organizujemo jednu radionicu prve pomoći koja je zapravo javni događaj. Naša grupa čini 36 mladih iz Francuske, Nemačke i Srbije i svi smo učenici iz medicinskih škola. Naša neformalna grupa pod nazivom Tri srca, jedan cilj, želja, ljubav danas sprovodi projekat koji se zove Prvi minut prava pomoć, to je prva pomoć i danas izvodimo taj javni događaj koji smo pripremali, 4 radionice smo imali do sad. Ali ono što je važno za danas jeste da shvatimo značaj prve pomoći za naše građane. U prvoj pomoći vlada takav princip da prvu pomoć može pružiti svako i svakome može da se pruža prva pomoć. Stoga naš cilj projekta jeste da uvedemo predmet prve pomoći u sistem obrazovanja. Jeste dalek cilj, ali nadamo se da će ovo pomoći tome. Financiran od strane Ministarstva omladine i sporta uz podršku NSHC-a, to je Novosadskog humanitarnog centra, i to je u okviru projekta Mladi su zakon iz Južno-Bačkog okruga.